ibyo akora amakambwe ataragiye ku kazi menya ko ari ku kazi mugabo hageze aravuga ati ko ngomba kubimenya uko nanjye ndafuka ndamurunda ko ukuri ngomba kubimenya aravuga ko nanjye nzomubona ntaje kweko kuri sinara bari bari kandi muri muhara musagurana hanakuvuga tumara wakora give me money dukore mu murimo wayo dukore nta munsi mari taje gusaba amafaranga umuntu agakora Bibiliya yacu iratomboye ikavuga ngo hariho ibyawe hariho n'ibyawe nakunze umwami Yesu yariko arakora bikomeye kandi menya ngo Imana yacu ni Imana nziza aricyo gituma twese twikubita imbere yayo tukavuga ngo Mana turagomba dutabare muri ibi bintu bigoye kuko iyo turemerewe cyangwa turushe tuzi imbere yayo akaba ariyo tubwira kandi Bibiliya yanjye ndayikunda ikivuga ngo ugutwi kwanjye ntikwananiwe no kumva ibibazo byanjye amen ugutwi kwayo ntikwananiwe no kumva ibyanjye ugutwi kwayo ntabwo kwananiwe no kumva ibitugoye byo oya kuko twebwe tugira Imana yumva iratwumva kandi ntabwo izodutererana racyafise amafaranga menshi yagize ati nukuri naho nguma ntoza hari ibindi bintu nkeneye yaravuga ngo jewe nukuri aya mashikanwa ntoza none nasubira ntoza oya harageze aho ntoza na wa mugabo bita Yesu harageze aho uhagarika bino bintu kugira ngo baze ndongane nanje ibyo binomushikira naho n'ibintu yari bugufi ariko yarondera Imana jinara bwana libarikiwe yarondera Imana mukore mu gukwikira Imana hari ibyo duheba yararondera ahagarika ati ngiye kumva icyo umuntu ariko arakurikira kuko abamukurikiye yari yarumvise ko batamaramara ariko umwana w'unyarugendo turiko turahagaze Bibiliya yanjye imbwira ngo bakimushikiriye nawe agiye gusanganira mu bana ngo bakimushikiriye umwana akimushikiriye aravuga ati wowe turaza kubana Imana ntihabwe icyubahiro wowe turaza kubana mbere kubera ko muri rya nkuru akajya kuja gutora umuntu ajyana imbere ariko aramutakambira ibya Yesu byabarangije abarambiwe baragize gute baratashe igituma tuvuga ngo abanyabwenge Bibiliya ngo abanyabwenge ko bakurikira umwami kuko abamurondera umurango nijoro ntibigeze babona bamaramaza abakigirira ibibaka by'uno munsi turagomba gukomera imashyi amashyi kuko Imana yacu iratuzi Imana yacu ikora ibikozi iratuzi uno munsi turacyafite umwanya wo kwegera tukegera umwami wacu Yesu kuko niwo buhungiro dufise abo mwese ijambo ry'Imana ry'uno munsi Imana ibagirire neza Télévision Tanganyika.